Muramutse neza igitondo cyiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye aho muri hose mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mwese ndabasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwe muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese ikaze. Uyu munsi muri iki gitondo cyo ku itariki ya 4 ukwezi kwa mbere 2026, amakuru azindutse avugwa ni menshi cyane, ariko by'umwihariko ndaza kubabwira ku makuru azindutse cyane yihutirwa kuri Bwana Karasira Aimable Uzaramba. Uyu rero yamenyekanye nka Professor Niga, ariko kandi akaba yaramaze igihe afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye i Mageragere. Yaraherutse kandi gukatirwa imyaka igera kuri 5 n'urukiko mu Rwanda. Aya makuru rero yihutirwa cyane atugeze kuri Bwana Karasira Aimable Uzaramba waburaga amezi make cyane kugira ngo asohoke muri gereza, ko ndumva yagomba gusohoka ku itariki ya 30 ngira ngo ari z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026. Hanyuma rero mbere ko tujya kuri iyo nkuru nyirizina ya Bwana Karasira Aimable Uzaramba, reka mbanze mbahe inshamake cyane makuru y'ingenzi yihutirwa agezweho, dore ko amakuru akomeje kuvugwa cyane ari menshi hirya no hino, kuva uwitwa Nicolas Maduro perezida w'igihugu cya Venezuela yafatwa, ndetse biravuga ko yamaze kugezwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbanze nce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbabwire ko umuvugizi wungirije w'umutwe wa AFC 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Dr Oscar Balinda, yavuze ko ubwo abo barwanyi bari bageze mu gace ka Ruvungi basatira mu mujyi wa Uvira baguye ku ntwaro nyinshi cyane Ububiligi bwari bwohereje zitarakoreshwa. Mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu Rwanda, Dr Oscar Balinda yavuze ko ifatwa rya Uvira ryaturutse ku bushotoranyi bw'igisirikare cya Kongo, kuko aricyo cyabashotoye kikabarasaho. Ati buriya rero akenshi nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera ibintu biganiro, ariko iba ifite ikindi kibyihishe inyuma. Twari muri Kamanyora n'igice kimwe cya Katogota twiturije, ati tuhamaze amezi 10 baradutera, ati boherezaga amabombe muri Kamanyora basenya inzu bicana abantu, ati harimo kandi ndetse n'ayaturukaga mu gihugu cy'u Burundi, ati bafatanya turavuga tuti tugomba kwirwanaho. Dr Oscar Balinda yavuze ko ibyo rero byatumye begura intwaro bagana mu mujyi wa Uvira, ariko kandi bagaragaza ko ihuriro ry'ingabo bahanganye nta bunararibonye ku rugamba rifite, ariyo mpamvu rero batsinze mu buryo bwihuse. Ati wazarendo n'abantu b'abasivili, ati b'amabandi baha ibikoresho by'intambara batazi kubikoresha, nta n'amahugurwa babonye. Ati ziriya ngabo z'i Burundi buriya akenshi n'imbonerakure zambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi. Yavuze ko kuri urwo rugamba rero bageze mu gace ka Ruvungi kari mu birometero bitageze kuri 10 ugana mu mujyi wa Uvira, bahasanga intwaro nyinshi cyane Ububiligi bwari bwaraguriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko zitarakoreshwa. Ati bari bafite ibikoresho byinshi cyane, bimwe byatanzwe n'Ububiligi sinshaka kubihisha, twabisanze mu ishuri hariya Ruvungi bigifunze mu makarito. Ibikoresho bya gisirikare dufite aha, ati mbere tubikura mu byo dufata ku rugamba, ibindi nibyo atugura n'ingabo za leta. Niyo mpamvu rero ati mujye mubona harimo abakoloneli ndetse n'abajenerali ba FARDC, ati bari gucirwa imanza. Ati haba harimo rero abazira guta intwaro ku rugamba ndetse n'abazigurisha, rero turazigura. Dr Oscar Balinda yabajijwe impamvu abona Ububiligi bukomeje gushyira RDC kwibere muri intambara, avuga ko uretse izishingiye ku mateka y'ubukoloni harimo n'umubano mwiza bafitanye na Perezida Felix Tshisekedi. Ati Tshisekedi akigera ku butegetsi yafashe Kongo ayisubiza Ububiligi, yarayibahaye yose, ubu politike yose ya Kongo igendera ku mabwiriza y'Ububiligi. Tshisekedi ajya kureba umwami wabwo uko ashatse, ati ni nk'umwana wo mu rugo. Ati ko rero twararwaniye ubwigenge bw'iki gihugu ni nkaho rero byapfuye ubusa, ati kuko yaragifashe agisubiza mu maboko yaba agashaka buhake ba kera, ubu ni nkaho twasubiye rero umwaka w'1958 ubwo barwaniraga ubwigenge. Dr Oscar Balinda kandi yongeyeho ko AFC 23 iki gikinzira biganiro by'amahoro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kidafite gahunda yo gufata igihugu, ahubwo icyo irwanira ari uburenganzira bw'abanyekongo. Akaba rero ari umuvugizi wungirije w'umutwe wa 23 Dr Oscar Balinda, ko akomeje kugenda abivuga.
Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa nuko uwitwa Nicolas Maduro yari perezida w'igihugu cya Venezuela. Amakuru avuga ko indege yari itwaye perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we Silva Flores yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Stewart kiri i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Maduro yabonywe yambaye imyambaro ya grey ndetse na furari arinzwe n'abasirikare benshi cyane bambaye imyambaro irabura. Mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2025 nibwo Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bajyanwa muri Amerika. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse kandi ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise bajyanwa i New York aho bagiye gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibyiterabwoba. Nicolas Maduro yafashwe n'abasirikare b'Amerika babarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwa aho rukomeye Delta Force. Abo muri uyu mutwe bamusanze kandi mu cyumba bararamo mu gitero cyifashishijwe indege 150. Ifatwa rya Nicolas Maduro kandi ryavuzweho n'abantu batandukanye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko bazakomeza kandi kuganira na Amerika ku bijyanye n'ahazaza ha Venezuela mu miyoborere y'imakaza demokarasi. Ati twafataga Nicolas Maduro nka perezida utemewe. Ati ntitubabajwe nuko ubutegetsi bwe burangiye, akaba rero ariko bavuze. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yavuze ko Maduro yatesheje agaciro abaturage be ndetse ko bifuza ko hajyaho ubuyobozi bw'imakaza demokarasi buyobowe na Edmundo González Urrutia wigeze kuba umukandida mu matora yo muri 2024. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko bari gukurikiranira hafi ibiri kuba, ariko ko icyemezo gifatwa gikwiriye kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Perezida Brazil Lula da Silva we yavuze ko Amerika yakoze amarorerwa ndetse ko yarengereye ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel yavuze ko ibyakozwe na Amerika bigize icyaha. Mugenzi wa Mexique Claudia Sheinbaum nawe yamaganye iki gitero, mu gihe Perezida wa Mexique Javier Milei we yavuze ko bakiriye neza iki gikorwa. Ati ubwigenge buratsinze, harakabaho ubwigenge. Minisiteri y'Ububanyi y'Ubushinwa yavuze ko bashenguye cyane n'ibyo Amerika yakoze ndetse bamaganye ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera mu kwibasira ubusugire bw'ikindi gihugu. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yagize ati komerezaho Perezida Trump, ubuyobozi bwawe bushikamye buhora kandi bushishikajwe n'ubwigenge n'ubutabera. Nkuriye ingofero icyemezo cyawe n'abasirikare bawe b'abanyamurava. Meya w'umujyi wa New York Maduro azaburanishirizwamo yitwa Zohran Mamdani yamaganye ibyakozwe na Amerika, avuga ko ari ukutubahiriza amategeko mpuzamahanga. Yavuze ko mbere y'uko iki gitero kigabwa yahamagaye Trump ashaka kumugaragariza ko atemeranya n'ibyo gufata Nicolas Maduro ndetse n'umugore we. Ati nahamagaye perezida ndamuganiriza kugira ngo mubwire ko ntashyigikiye iki gikorwa. Nasobanuye ko ntabishyigikiye kuko bigamije guhindura ubutegetsi kandi binyuranyije n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amategeko mpuzamahanga, nk'uko uyu Zohran Mamdani uherutse gutorerwa kuyobora umujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero nyuma y'uko atawe muri yombi, Trump yavuze ko Venezuela izayoborwa ku bufasha bwa Amerika mu gihe ibyayo bitarasobanuka kugeza amagingo ngaya. Donald Trump yatangaje ko nyuma yo gufata uwahoze ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatanya n'abategetsi basigaye mu miyoborere y'iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo kugeza ibintu bisubiye mu buryo. Mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2025 nibwo Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bakurwa muri iki gihugu nk'uko amakuru abivuga. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko Perezida Nicolas Maduro azaburanishirizwa muri Amerika. Yavuze kandi ko Maduro yaburiwe inshuro nyinshi asabwa kuva ku butegetsi, ariko akomeza kuzarira. Kuburanishirizwa muri Amerika kwa Nicolas Maduro gufitanye isano n'ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iterabwoba yahamijwe n'urukiko rw'i New York muri 2020. Ashinjwaga kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. Mu kiganiro itangazamakuru, Trump yavuze ko abayobozi bakuru ba Amerika barimo Marco Rubio na Minisitiri w'Ingabo Peter Gates bazakorana n'irindi tsinda rizafatanya mu gukomeza kuyobora igihugu cya Venezuela.
ati bazakora n'abaturage ba Venezuela mu gusubiza ibintu ku murongo mu gihe runaka abaturage kandi ba Venezuela bandi ibandi inyuma ati turaba tukiyobora tugiye kandi kugisubiza uko cyahoze. Bwana Trump yari kumwe na Ministre Rubio, Ministre Peter Gates ndetse na Perezida w'inama njyanama y'igisirikare General Dan Kayine. Trump kandi ntiyahakanye ibyo kohereza ingabo ku butaka bwa Venezuela, avuga ko badatewe ubwoba nabyo. Trump kandi yavuze ko bafite imishinga yo kongera kubaka ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli mu buryo bwo kubyaza umusaruro umutungo kamere uboneka ku bwinshi muri Venezuela. Nubwo Trump atavuze igihe Amerika izamara na igihe uruhare mu miyoborere y'iki gihugu, yashimangiye ko bazafasha kugeza ibintu bigarutse ku murongo. Amerika yatangaje ko muri iki gitero cyo gufata Nicolas Maduro yafashijwe n'urwego rwayo rw'ubutasi CIA mu kumenya aho Maduro yari yihishe, ariko inakoresha indege zirenga 150 muri operation yamaze hafi isaha. Trump yavuze ko iyo babishaka bari kuba bishe Nicolas Maduro wasanzwe mu cyumba araramo ari kumwe n'umufasha we, ati byari kuba rero byabayeho, ati yari kugerageza rero kujya ahantu arindiwe umutekano hagizwe n'ibyuma gusa, ati cyakora ntabwo yari kubashaka kuhagera, ati kuko abahungu bacu bihutaga cyane. Nk'uko rero Trump yagiye abigaragaza muri rusange muri iki gihugu cya Venezuela. Kaze rero muri aya makuru yacu ku nkuru ivugwa kuri Karasira Aimable Uzaramba. Ni inkuru yabaye nziza cyane muri uyu mwaka, navuga ngo mu mwaka dusoje, bivuze yuko agomba kurekurwa mu mezi 5 ari imbere no kwa mu kwezi kwa gatanu, nibwo rero Karasira Aimable Uzaramba azaba asohotse muri gereza. Akaba rero yari yaratawe muri yombi akurikiranywe ibyaha bitandukanye. Karasira yakatiwe rero igifungo cy'imyaka igera kuri 5 urukiko rukuru rw'urukiko rwihariye rushinzwe kuranisha ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza amajyepfo y'u Rwanda rwahamije Uzaramba Karasira Aimable icyaha cyo gukurura amacakubiri muri Rwanda, rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 5. Icyemezo ku rubanza rwa Karasira Aimable cyasomwe ku itariki 30 Nzeri 2025 rutegeka ko ahamwa n'icyo cyaha kimwe mu byo yarakurikiranyweho. Bwana Karasira Aimable yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buhamya ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi icyaha cy'izandonke ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yatanzwe, no kuvuga yafatanywe cash na yarari kuri konti ze zitandukanye zirimo na banki ndetse na mobile money. Ubushinjacyaha kandi bwari bwasabye ko Karasira Aimable yahamwa n'icyaha byose bumurega, urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka igera kuri 30. Karasira yasabye imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yavugiye ku muyoboro we wa YouTube mu bitandukanye, avuga ko nta mugambi afite wo kubiba amacakubiri ndetse no guhakana jenoside mu Rwanda. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira Aimable yayakuye mu barwanya leta y'u Rwanda bari bashyigikiye ibyo yavugaga. Karasira we yavuze ko yari atunze menshi, arimo n'imperekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda yabereye umukozi ndetse n'amafaranga yoherejwe abagira neza, kandi ngo nta cyari kumuyamutwara kuko akiri ingaragu. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yafatirwa ikarekurwa. Karasira yataye muri yombi muri Gicurasi 21, akaba kandi afungiye mu igororo rya Nyarugenge. Bivuze ko amaze imyaka inafunzwe, no kuvuga ko rero igihano cye gisigaye igihe kitageze ku mwaka ngo abe yahita arekurwa. No kuvuga ko igihano cye gisigaje amezi agera kuri 5 kugeza ubu ngubu duhereye uyu munsi gusa, kuko rero azata ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Rero imwe mu nkuru navuga ngo zazikomeye, kuko urubanza rwe rwamaze igihe rutaraburanishwa bitewe n'ibibazo byinshi cyane, aho Karasira Aimable yagiye agaragaza ko afite cyane cyane ibibazo by'ubuzima cyangwa se by'uburwayi bwo mu mutwe. Hanyuma rero tunareba udushya twaranze urubanza rwa Karasira Aimable dusekeje cyane. Tariki ya 30 Nzeri 2025 urukiko rukuru rw'urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka nk'uko nabivuze rwakatiye Uzaramba Karasira Aimable igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukurura amacakubiri muri Rwanda. N'urubanza rwari rumaze imyaka ruburanishwa cyane, ko Karasira asigaje amezi make cyane ngo asoze igihano yakatiwe cy'imyaka igera kuri 5. Rwabayemo byinshi byiganjemo udushya twatumye rero abarwitabira batashoboraga rero kuzinga umunya. Muri inkuru rero tugiye kugaruka kuri tumwe mu dushya twabaye muri rubanza,
turimo utwasekeje benshi cyane n'utwatumye bamwe bamwibazaho ashingiwe ku myitwarire ye. Hari aho yagize ati yagiye ku rukiko yambaye inkweto zidasa. Karasira Aimable yakunze kandi kujya mu rukiko yambaye inkweto za bodaboda nazo zidasa, ibintu byatumaga benshi cyane bakomeza kumwibazaho. Rimwe yigeze kandi kwinjira mu cyumba cy'iburanisha yambaye urukweto rumwe rw'umweru n'urundi rw'ubururu. Hari n'ubwo kandi yigeze kugera ku muryango w'icyumba cy'iburanisha akuramo inkweto, avuga ko agomba kujya hubaha nko mu musigiti cyangwa se mu rusengero. Yavuze ko yarose Kazungu amurya. Karasira yigeze kubwira urukiko ko aho afungiwe hegeranye n'icyumba Kazungu Den wamijwe ibyaha birimo ubwicanyi, aho yishe abantu barenga 10 na bangahe, agakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu kiri. Hanyuma rero kandi yavuze ko bitewe n'ibyaha Kazungu akurikiranyweho, ubwo arara arota ari kumurya asaba ko yafungurwa. Ati aho mfungiye hegeranye n'icyumba Kazungu araramo, ndara ndota andya, kandi murabona ko umuntu uri imbere yanyu akeneye kuvuzwa adakeneye gufungwa. Hari aho yise Yezu uri kwa Pilato. Muri 2023 ubwo Karasira Aimable ari kuburana, yasabye urukiko ko rwakwandika akantu ku kandi ku byo yireguraho, kuko bigomba rero kujya mu mateka. Ati byanjye mujye mubyandika, ati kuko bizajya mu mateka ni nka Yezu kwa Pilato. Yaririye ibisuguti mu rukiko mu Gushyingo 2023 ya Karasira Aimable yagaragaye mu rukiko ari kurya ibisuguti abajwe n'urukiko impamvu arya mu gihe cy'iburanisha kandi bitemewe. Yavuze ko ari kurya ibisuguti yahawe n'abacungagereza ngo kuko afite imbeho. Icyo gihe rero yabwiye urukiko ko arwaye kandi ko yumva afite imbeho nyinshi. Yisohoye mu rukiko tariki ya 15 Gicurasi 2023. Karasira Aimable kandi yisohoye mu rukiko ajya kwicara hanze y'urukiko nyuma yo kutumvikana n'umucamanza wamusabaga rero kwicara mu gihe undi we yavugaga ko ashaka kwisohokera. Icyo gihe Karasira Aimable yahise rero asohoka mu cyumba cy'iburanisha abwira umucamanza ko ibindi byakomeza adahari akomeza kwitunganya naho yari ari hanze. Urukiko rubashije umwunganira ko ku myitwarire y'umukiriya we yasubije ko ari ibimenyetso by'uburwayi bwe atari we ubyikora. Yavuze ko akwiye igihembo cya Prix Nobel. Ubwo Karasira kandi yaburanaga ku cyaha cyo gukurura amacakubiri, yavuze ko ibyo yakoze n'amagambo yavuze ngo yumvaga yarakwiye kubihererwa igihembo cyangwa se kwihemberwa aho kubifungirwa. Ati nje mbivuga naringamije kuvuga ngo niba bikorwa bikosorwe ku buryo rero ahubwo nje numvaga nkwiye igihembo nk'icya Prix Nobel aho kugira ngo rero mbifungirwe nk'uko ajya bivuga. Ibimenyetso byatavuganga kwitwaza agafuka n'ibindi. Karasira yakunze kandi kugera mu rukiko agakora ibimenyetso byatavuganga cyane ko yamenyekanye nk'umuhanzi ku izina rya Professor Niga. Abakurikiranye kandi umuziki mu bihe byashize bazi ko itsinda ry'abaraperi rya Tuff Gangs aho ryageraga hose abarigize babanzaga gukora ingombajwi ya ta bakoresheje amaboko mbere yo gutangira kandi buranisha. Karasira akigera mu rukiko ariko kuganira n'abanyamategeko bamwunganira yabonaga abanyamakuru agahitamo no gufata ifoto yakoze ikimenyetso cy'itsinda rya Tuff Gang. Mu bitandukanye kandi yakunze kugaragara mu rukiko yitwaje agafuka karimo dosiye ze uhereye igihe yaburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge no mu rukiko rukuru. Yakunze kandi kwitwaza amazi yo kunywa mu kajerekani gato, teremusi y'igikoma, ibitabo birimo ibyokamana n'ibindi bitandukanye. Yegeranyije nayo Mazimhaka wayoboye u Rwanda arwaye mu mutwe. Karasira yavuze ko kuba yarigishije muri kaminuza zo mu Rwanda zitandukanye bitamubuza kugera uburwayi bwo mu mutwe kuko n'umwami wa gatatu Mazimhaka yatwaye igihugu abufite. Karasira yavuze ko uburwayi bwo mu mutwe abumaranye igihe kinini cyane kuko yatangiye kwivuza muri na gatatu kugeza n'uyu munsi wa none. Yagaragaje ko ibyibazwa n'urukiko n'ubushinjacyaha bijyanye n'uburyo yabashaga kwigisha muri kaminuza kandi yari afite uburwayi bwo mu mutwe nta shingiro bifite. Mu gusobanura neza ko kugira uburwayi bwo mu mutwe bitabuza umuntu gukora, Karasira yifashishije urugero rwo mu mateka agaragaza ko n'umwami wa gatatu Mazimhaka w'u Rwanda yatwaye u Rwanda kandi nawe yararwaye amakaburono kuvuga ibisazi. Ati yamuteye kwiyicira igikomangoma ari naho yahimbiye igisigo singikunda ukundi. Ati rero yari umusizi nanjye ndi umusizi, yari umusazi nkaba umusazi. Ati yari mwiza ku isura erega nanjye ati ntaraba gutya nari mwiza cyane. Yongeye kandi gusetsa abantu ubwo yavugaga mu rukiko ko umwe mu banyamategeko be Maître Vode Kayitana atakimwunganira ahubwo ko akeneye umwana ukiri muto uzi iby'ikoranabuhanga. Urubanza rwatangiye yunganirwa na Maître Gatera Gashabana na Maître Evode Kayitana ariko rwasojwe yunganirwa na Maître Bikotwa Bruce ndetse na Maître Gashema Felicien. Ibyo rero ni bimwe mu byaranze urubanza rwa Karasira Aimable Uzaramba mu rukiko mu Rwanda. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko mu Rwanda
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane akaba umukuru wa diplomasi y'u Rwanda ni Olivier Nduhungirehe yatamaje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwongeye kwisubiramo bugaragaza abantu buvuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bwafashe vuba aha ngo bwibagije ko harimo n'abo bwigeze kugaragaza muri 2024 nanone kandi muri ibi binyoma. Tariki ya 3 Mutarama 2026 nibwo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye i Kinshasa abantu 15 bivuga ko ngo harimo n'abasirikare 7 b'u Rwanda bafatiwe mu burasirazuba bwa RDC n'abandi basivili bo mu bindi bihugu. Bwavuzwe ko ngo bwafatiwe mu miryango yahuje ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 mu kwimirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Lieutenant Colonel Mark Hazukay Mongba usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ishami rya FARDC rishinzwe itumanaho ushinzwe ibikorwa n'ubutasi yavuze ko ari ibihamya bishya by'uko ngo u Rwanda rukomeje ubushotoranyi ku butaka bwa RDC. Yakomeje kandi agaragaza uburyo ngo igihugu cyabo cyakomeje kubika ibimenyetso. Ati uyu munsi twaberetse abasirikare b'u Rwanda 7 n'abandi basivili 8 bati bava mu bindi bihugu bafatiwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibinyoma by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarenze igaruriro. Ati nta musirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF wafatiwe muri Kongo kandi nta n'uweretse itangazamakuru muri iki gihugu muri iki gitondo nk'uko yagiye abivuga. Les mensonges d'État n'a décidément plus de limite à Kinshasa. Aucun militaire de force rwandaise de défense RDF n'a été arrêté du Congo présenté à la presse ce matin. Il s'agit d'un théâtre médiocre auquel même ce metteur en scène ne croyait. Uko rero yagiye abivuga. Yasubizaga rero hari kandi n'uwitwa Stanislas Bujacela exact guerre de la FCM 23 l'armée présentée de militaires rwandais et de civils ressortissants des pays de la sous-région capturés au nord Kivu et sud Kivu. Actualité.cd nkuko yajya bivuga mu bihamya bigaragaza ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ifoto y'umuntu wafashwe avuga ikinyarwanda muri 2024 bivugwa ko ari umusirikare w'u Rwanda uyu munsi kandi bakaba bongeye kandi kumugarura babeshya ko ari bihamya abishya. Tariki ya 16 Gashyantare 2026 wari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko nabwo yari yagaragaje uwagaragajwe uyu munsi ko ari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe muri Kongo. Uwo muntu witaga Ndayambaje yavugaga ko ngo aturuka mu karere ka Kayonza yambaye impuzankano bivugwa ko ari RDF igisirikare cy'u Rwanda nta nimero imuranga iriho. Nabwo ibinyuma bya RDC kandi byagiye abona bigaragazwa ko ntaho ahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe nabwo Minisitiri Nduhungirehe yabwiye umusirikare mukuru muri FARDC ati ntabwo mugira naho mugarukira ati kuri icengeza amatwara y'ibinyoma. Kuri inshuro Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko Colonel Njike Kayiko yaribagiwe ko ari wa muntu wari wagaragajwe hagati ya Mutarama 2024 yambaye imyambaro isa nabi atambaye inkweto ibirenge bigaragaza ko atigeze yambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko gushaka kwibagiza abantu amagambo aherutse gutangazwa na General Major Sylvain Ekenge Bomusa yibasira abanyekongo b'abatutsi guverinoma ya RDC iri kubikora mu buryo buciriritse cyane. Ku 27 Ukuboza 2025 nibwo Major General Sylvain Ekenge yatumiwe kuri televiziyo ya RDC mu kiganiro cyasobanuraga uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu bice biri kuberamo imirwano mu ntara Kivu y'Amajyepfo. General Major Sylvain Ekenge yavuze amagambo yibasira abatutsi ashimangira ko gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyarana azana mu rugo bene wabo bakaba ari bo byarana. Amagambo yemeje abashidikanyaga kuri politiki ya RDC ishingiye ku rwango buri wese abona uburyo iki gihugu rero kiyemeje kugirira nabi abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi kandi ari cyo gishinzwe kubarinda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kandi kwirengagiza inshingano zayo zo kwita ku baturage bayo bitwa buri munsi bigizwemo uruhare bashatse kandi uburyo bwo kwirwanaho ibigereka ku Rwanda binyuze mu buryo butandukanye. Muri 2024 FARDC yaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ko yafashe umusirikare w'ingabo z'u Rwanda RDF ari kurwana ku ruhande rwa mama 23. Uyu musore yavuze ko yitwa Kizimana Iradukunda Jean de Dieu yavuze ko yoherejwe mu Rwanda kurwana ku ruhande rwa mama 23 ko akomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda muri lokalite ya Ngororero muri groupement ya Murenge muri teritwari ya Kazabi. No kuvuga bice bidasanzwe mu nzego z'imiyoborere z'u Rwanda. Gusa mu rwego rwo kwerekana ko uyu mugabo ari umunyarwanda hagaragajwe andi mafoto yerekana uyu mugabo ari mu mirimo itandukanye mu Rwanda biza kandi gutahurwa ko ari binyoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idasiba rero guhimba. Muri burasirazuba bwa RDC hari abaturage kandi benshi b'icyo gihugu ariko bavuga ikinyarwanda rimwe na rimwe bafite n'amazina amenyerewe mu Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikifashisha ibyo iherabika u Rwanda nkana nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza